Pemirsa kewentenan pasien positif COVID-19 ring Kabupaten Badung, kalirahina pungkuran puniki kekantenang saya nincak. Kadiskes Badung, Dr. Inyoman Gunarte matutang perindikan inucap, namuning raina sanes cara, tanggal 3 Mei warsa kali dasa, wilangan pasien positif mawawah 3 diri, saning awinang akhirnya nih pasien positif COVID-19 ring Badung dado seket kali diri, pawawahan kasus anyar inucap, ngelimbak ring raina sanes cara, tanggal 3 Mei nilintang, antuk siki kasus, ngawinang akhirnya nih kasus positif COVID-19 ring Badung inggih punika, seket 3 kasus, penincapan memargi ring Raina Sukro, antuk 11 kasus positif. Yosan punika ring Raina sanes cara, wenten 3 kasus, raris ring Raina redite seki kasus, dadosne akenyane seket 3 kasus. Manut dane, kewentenan seket 3 kasus inucap, luiri, 17 diri antuk ngemargi yang perawatan, raris 16 diri sampun kejantenang kenang. Sejeruning kewentenan pasien dalam pengawasan utawi PDP, ngantos Raina redite mawowo siki kasus PDP saking Werdi Buana. Dan mausang status OTG sedurung nyani mauwa dados PDP, wilangan kumulatif PDP ring Badung, rau mangken dados 115 kasus, antuk sialikur positif, pitung dasa negatif, kaler 16 kantun nyantosang hasil tes. Parwata Bali Pos nguningan